ki khubor ka batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Dagjing temu menok senyang hak imlang salang khamtam banyarap yau duk usuk sasisian part ke Jhds Development Society haringkan ke jingkersan ke Khublei Germany kila Aiti Kawei ke ዓይing pala depsna ya Kawei ke LongɁing Baduk kabadan hak snong yangkar nongjingi West Jhds District ya kani ke ዓይing la yarap baitingka daga kong Petra Meyer kaban negeri Germany bala penchna bat penbit penbiang daga Jhds Development Society Kawei ni ke seng Tremon Sobha hari lom jantia ya kani ke ዓይing Thymmai haringkat pat katuk ani gitar badan kam la Aiti no syaka ዓይing ke sem joko kong Maria Sumer hak khandai tarik nai weng araja apsa Swaban Aiti ya kani ke ዓይing la don ke program balengkon bala penyai ke kong auxilia doranyang akaun ke Jhds hak jinga don lang umit Sumer rong basnong uba Dennis kur kalang koordinator ke Jhds haringkat bat katuk ani gidu khat jong dor basnong yangkar Swaban at yuriban na yok jing duway kerku kerlo da ufada man baha pakem u director ke Jhds ringkat ke jing senran lang u head catechist ke mensngat parish rumah hamkon pali haka bakut ke program ke kong Maria Sumer kal ai Khublei ke nongeram kerpang ke Jhds ke bela syem ke ni senjam man penyo ke ዓይing berpakah